Empakeze z'amashomero ga primary nezo kutorana muzatime zirije kujwekera Uganda mu mpaka z'amahanga ga East Africa eziri kwija kubaho kwezo kurukwija hari Bukedia Comprehensive School mu Bukedia. Empakeze zibirenza kutebekana subwo mu Busia konka bwo butabanko buri mu ihanga ry'ihererine rya Kenya ekitongore cy'ebyobwegese n'imizane cya Uganda cyazeremo kuzireto mu mukono okutandakana harwa kabire sandir kwija. Emizane egera umupira gw'ebigere okubaka volleyball hamwe na handball kandi timu ine zirayebembero mu ruburu muzano nazo zirije kurabaho. Eno Bukedia munabira bo bulungi nyo betubaddemu batuwadde okubeera balungi sawe birungi byaffe by'abana ba primary tugenda kwasula walungi nyo so tusaba ma district gonna munonyereze amashomero agwagade tigaita ba muzidi zampaka za feza wamu ba ujumula abagandi fe twagala kutwala njala kutwala abana bange nga bange mpitaba sports officers bona ba district zonna ziri mu Uganda okunga amasomero gafaga private schools na government gajegetayo mwana wa form muto wa FIASA qualifiers because in FIASA qualifiers Uganda mwendo funa timu zenya ezo chikira Uganda mu FIASA games no kubera Bukedia. So eji chance jiherize private schools o ningashi amashomero gonka nkamashomero kutariyo kugira ngo team za district mweno nandashaba kandi eta sports officers kugira ngo bakejumbiremo bahe chance amashomero ago agarebasa gije tuze mu championship eji cyahereze kwamba kwe cyanga cya ankore kirkwija kujwikira rwishomero rya St Kizito Preparatory Seminary hamwe na St Mary's Primary School Katete. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.